chen hun kan hong to a chu po za lo lo la ti luin omani chuan hrem na an to ang anga an phun noi thei lowang tin samagra shiksha hi an sarkar noi tho ania ziti tu te po lo kan pek trom te ania chuwang chuan an ni po huang vek ani clear tu le ngal thlatu zong zong te in zawain chibai ka buk chewa du sang sang ber kalan bok chewani ole tun tuma chuan kan ria thuwangin voin march ni thum sang ni somni panga assembly thut khom na general administration department changtu chief minister pulal du oma khan Aikal la te in siam rem hun grace period pek nu pi lama Aikal la an lo la omani chuan an ma ani le achor tu officer chunga action lak turani ti kha aron sei chuaka eng po chuni se voinia zelen news editorial thu chuakhi in ngai tla phot mai te ang CM in Aikal lak chungchang hausa sei Mizoram sarkar hathok Aikal la an sarkarin hreto lowa heti la hian Aikal lolala an omani chuan an ma ani le athona officer chunga hremna lek ani don ti GAD changtu chief minister in soi voin assembly budget session zona le channa huna MNF member a roaming lena zona le member dangte zo belna changin GAD changtu chief minister lal du oma chuan sarkar hathok Aikal lak chungchanga grace period an CMT soin in siam rem turing kan tia chumi apela man chu de chu action lak tur kan ti Aikal la an lo lo mani chuan an ma ni le athona officer lo chor tu an pani chunga action kan lave ve to ang hei chen hun kan hong to a chu po za lowa lo la ti luin omani chuan hremna an to ang anga an phun noi theilowang ati bok voin ni thlengin sarkar hathok Aikal la an la omem bina anom chuan department tin ami an ming post le engtik atanga Aikal la nge an ni in thil theim Speaker as on the ena chan na chu Aikal la anom hriat anilo bina chu not arise ti ani zobel na zo turin zona nei tu ko ro mingliana lo somang to speaker kalome lo omruta si se semna hilek ko an yangem tu te nge in semang to speaker kalome kan GAD ministers om takina chanatan ka du chu natna khir tak tak vei te an oma chung chu consider dan omem khani e kalome tuna Aikal chor anom login sarkarin athia samakra shiksha hnuaimi te hi Mizoram sarkar hnuaimi an ni vm Aikal an omem tikha an zo belani a thenga nga chak turin kan house leader ni bok pulal do omelo somang Speaker ta se tinia zona masaber kha lo om ta sela ti kha hey om pono mai thei renga chu wang chuan grace period kan siama emi hun chung hian Aikal te chuin siam rem turani grace period appel tonwa kan man chuak cheu ni chuan appropriate action kan la don ani kan ti a chu an lo la mani chuan elaya kan member te zong zong le ami zong zong sarkara information min peturin kangen dua ten chu lo la ni seng an ma ni le athona a officer lo chor tua kha an pani achunga atulangin action kan la ve ve tong hei chen hun kan hong to a chu po za lo la ti luin omani chuan hremna an to ang anga an phun noi thei lowang tin samagra shiksha hi an sarkar noi tho ania ziti tu te po lo kan pek trom te ania chuwang chuan an ni po huang vek ani Aikal lak chungchanga in hriat thiamna a omlo ti soibokin chief minister chuan department ina service review committee din vek turati anni thu soibokin
chung te chuan an department thewa na tok te engwang po an na tok chun zom lo te tan special voluntary scheme abuat sei saka chumi hnuaiah chuan thok theilo chu an chol mai turani ti ina soi apong apuya in ban kan tum lowa ril runuam taka an chol theidan kong hon sakan ni ati bok ole Aikal lak chungchang apo hianin ngai dana in anglo theya opposition ni wang rim shima Aikal lak khop om theya tin ruling ni wanga Aikal lak lo khop tlat po om ve thei tho boka engpo chuni se thlir tu le ngai thatu zong zong ten comment section lama in mudan le ngai dan te lo thai lang clear tur chewin in khongai na karon nge na tin khongai takin like comment le share te milo subscribe lo te po ina milo subscribe zel tur chewin in khongai na karon ngen tak mewa intel lo chuan eng ma kanilowa intel lo chuan hlutna eng ma kanei lowani ka hlutna chu nangma ni chawin ni ti hria chu wang chuan in khongai na karon ngen non on mai ani in zawa in mangtha vek bule